Kuva intambara yatangira muri Gaza, ubwo igihugu cya Israel cyarwanaga n'umutwe witwaje intwaro witwa Hamas itariki 7 z'ukwa cyenda umwaka wa 2023. Muri Gaza habarirwa abaturage benshi bagiye bata ibyabo, abandi barapfa, abenshi barakomereka. Gusa abo bose bagiye bagira ibyo byago mu gihugu cya Gaza hari abaturage b'inzirakarengane batari bakwiye ibyo byago byose byabagezeho. Kuva intambara yatangira, imibare iheruka gutangazwa n'ikigo gishinzwe ubuzima muri Gaza batangaje yuko abantu barenga 30,000 bose bapfuye hariya muri Gaza, kandi abo bose bapfuye mu birenga 30 bari inzirakarengane. Muri abo 30,000 harimo abandi 10,000 bari bataruzuza imyaka 18. Birumvikana yuko bari bakiri abana, abo nabo barapfuye bazize ino ntambara. Ibyo byose ayo makosa yakozwe na Israel muri Gaza bayashinja igihugu cya Israel, bakayashinja n'umubyeyi wabo ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ari cyo gihugu cyareberaga Israel igihe cyose Israel yakoraga ibyo byaha by'intambara muri Gaza. Ayo makosa yose ari ku mutwe w'umugabo witwa Bwana Joe Biden, umuyobozi mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itariki 28 z'uku kwa kane nibwo Bwana Joe Biden, perezida mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakoreye inama muri Washington DC muri hoteli yitwa Hilton. Mu kiganiro cyose yakoranye n'abayobozi bakuru harimo abasenateri, abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kigeze kigaruka ku nzirakarengane n'abantu benshi bari guta ibyabo mu gihugu cya Gaza. Ahubwo bari kwiganirira ibyateza imbere igihugu cyabo, bavuga n'intsinzi igihugu cya Amerika kimazemo iminsi kibonye, ubwo Amerika yafashaga igihugu cya Israel guhanura misile n'amadrone yari avuye muri Iran mu gitero Iran yari igabye kuri Israel cyacaga mu kirere. Gusa ibyo byose nibyo byakuriye imbaga nyamwinshi y'abantu barenga 100 muri Amerika gukora imyigaragambyo hano kuri ino hoteli ya Hilton muri Washington DC itariki 28 z'ukwa kane. Ahangaha hari imbere y'uko Perezida Joe Biden ava mu nyubako yiwe White House atuyemo agana kuri ino hoteli iri muri Washington DC muri Hilton gukora inama n'abadepite n'abasenateri. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ikiganiro cyose gisha kuri ino channel, ubundi ubasha kumenya amakuru agezweho ndetse n'ibintu byinshi bigiye bicukumbuye utaruzi. Wowe uri kunyumva ngo haye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ku itariki 26 z'ukwa kane saa 12 z'umugoroba nibwo Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika motorcade cyangwa se convoy yiwe yari muvanye kuri White House imuganisha muri Washington DC Hilton. Ahangaha Hilton hari hagiye kubera umugoroba w'isangira w'abayobozi bakomeye bo muri Amerika ndetse n'abandi bantu benshi bari batumiwe muri uno mugoroba. Uru rugendo yakoze ava White House agana Washington DC tuvuze yuko rwamubereye rwiza twaba twibeshye, kubera yuko muri runo rugendo agana Washington DC Hilton yahuye n'abantu benshi bari kwigaragambya, abantu barenga 100 bose bari kwigaragambya. Biba ngombwa yuko mu muhanda yarimo aranyuramo bahindura inzira yo kunyuramo bafata indi nzira yaganaga ahangaha yaragiye. Aba bantu bari kwigaragambya nta bandi, iyi ni groupe cyangwa se itsinda rishinzwe kuvugira rubanda rugufi mu gihugu cya Amerika. Aba bantu barenga 100 bose bigaragambyaga, intego yabo ari imwe, icyo baje kwigaragambiriza bose ari kimwe. Icyo nta kindi, bari kwamagana iyicarubozo n'itotezwa rikorerwa abanyamakuru n'abantu bose bakorera ibitangazamakuru mu gihugu cya Gaza. Abangaba ni abantu benshi bagiye bicwa bagakorerwa ibyamfura mbi kuva intambara yatangira mu kwa 9 itariki 7 2023. Intambara yahuzaga Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas. Iyi ntambara kuva yatangira habarirwa barenga 142 bose bakora ibitangazamakuru bigiye bitandukanye muri Gaza bagiye bicwa n'igihugu cya Israel. Abandi banyamakuru bose barenga 40 bagenda bafatwa bugwate, barafungwa mu buryo butemewe n'amategeko ya Leta ya Israel. Aba bantu bose bigaragambyaga kubw'umutekano n'uburenganzira bw'abo banyamakuru bose bakorera muri Gaza, bakorerwa iyicarubozo n'ubwicanyi bukabije n'igihugu cya Israel, kandi umubyeyi wabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kubarebera nta kintu yabasha gukora kuri izo mpfu nyinshi zikorerwa abanyamakuru n'abakora ibitangazamakuru bose hariya muri Gaza. Abo bantu barenga 100 bose bari kwigaragambya, bari bafite amadarapo ya Palestina. Ikindi bari gutuka Joe Biden bavuga yuko ubuyobozi bwiwe bwose bwaranzwe n'amanyanga n'ubwicanyi bw'indengakamere bwagiye bukorerwa abanyapalestina baherereye muri Gaza. Perezida Joe Biden akimara kugera muri hoteli
mu ijambo ryamaze iminota 10 yari arimo aratanga imbere y'imbaga nyamwinshi muri ino hoteli, we nta kindi kintu yigeze akora, ahubwo yabwiye abantu bose habwira ko bakwiye kwishimira demokarasi irimo irazanwa n'igihugu cya Amerika mu bihugu byinshi byo mu isi. Gusa mu magambo yose yavuze yongeye kuvugwa inzirakarengane zose zipfira mu gihugu cya Gaza. Hashize nk'isaha imwe inama irimo iraba, abantu bari kwigaragambya bose bakomeje kugana kuri ino hoteli irimo iraberamo ino nama, bakomeza gukora imyigaragambyo myinshi ahinjirwa muri ino hoteli, bavuga yuko ubuyobozi bwa Joe Biden bunengwa cyane ku bikorwa bakoreye mu gihugu cya Gaza bafatanyije na Israel. Mu magambo yandi yagiye atangazwa na Perezida Joe Biden habonetsemo no kwikoma uwitwa Donald Trump, uyu akaba ari perezida wabaye wa 45 w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba arimo arahatana indi manda yo kugira ngo ayobore inshuro ya kabiri igihugu cya Amerika. Joe Biden yavuze yuko batakwemera yuko igihugu cyabo cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyongera kuyoborwa n'umugabo nka Donald Trump wagiye ugira amanyanga menshi mu gihe yari arimo arayobora kino gihugu. Aho ngaho twavugamo nko gukoresha ingengo y'imari y'igihugu nabi, guha abantu amafaranga igihe amatora yakimara kurangira muri 2020, yahaye abantu amafaranga bajya kwigagambya bavuga yuko Joe Biden yatsinze amatora ariko bitanyuze mu mucyo. Ibyo byaha byose arimo ararirwa n'inkiko nyinshi zitandukanye zo muri Amerika, urukiko rukuru rwa Chicago, urukiko rukuru rwa Washington DC, urukiko rukuru rw'umujyi wa New York. Izo nkiko zose zifite ibyaha bigiye bitandukanye zirimo zirashinja Donald Trump. Joe Biden nawe aha niho yari aboneye kugira ngo ashime mu nkovu uwo bahanganye muri ano matora ya 2024 y'umuyobozi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko igihugu cya Amerika kitakongeye kuyoborwa n'umuntu umeze gutyo ukora ibyaha byinshi bigiye bitandukanye bya politike. Gusa nubwo Joe Biden yavuga ibi ngibi, ntabwo tukirengagiza yuko 46% kw'abaturage bose bo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari guha amahirwe ya kabiri uwo twakwita nk'umunyabyaha akoze ibyaha byinshi bya politike, gusa akaba atarabihamwa. Uyu nta wundi ni Donald Trump. Mu kiganiro Donald Trump aherutse guha ikinyamakuru CNN, yatangaje yuko namara kugera ku butegetsi bwa 2024 yakaba ari manda ya kabiri azaba agiye kuyobora. Yavuze yuko we ikintu cya mbere ntaba kijyaho azakora, yavuze yuko naba kijyaho azabanza agafunga amafaranga yose y'inkunga yabaga igihugu cya Ukraine mu ntambara cyo kurwana n'Uburusiya. We avuga yuko aya mafaranga yose ari guhabwa igihugu cya Ukraine nta nyungu na nke igihugu cya Amerika gikuramo, kubera yuko aya mafaranga y'umurengera habarirwa mu miliyaridi y'amadolari ya Amerika. Donald Trump avuga yuko kuba bahawe igihugu cya Ukraine aya mafaranga ajya gupfa ubusa mu burasirazuba bw'isi, kubera ko ahubwo yagafashije abaturage benshi bafite ibibazo byinshi muri Amerika. Iminsi 2 ishize the US Congress meeting yarahuye yari iyobowe na Joe Biden, bemeza yuko bagiye guha inkunga irenga miliyaridi 61 z'amadolari ya Amerika igihugu cya Ukraine. Gusa ibi ngibi nubwo byari byemejwe, abaturage benshi bo mu gihugu cya Amerika ntago babyemeye, kubera yuko bavuga yuko imisoro yabo batanga ijya gufasha igihugu cya Ukraine kandi yakugumye mu gihugu igafasha abantu benshi bagiye bafite ibibazo mu gihugu cya Amerika. Ahangaha tuvuze ngo igitego cya mbere cya Donald Trump ku busa bwa Joe Biden ntabwo twaba twibeshye, kubera yuko abaturage bose 46 bari kuvuga yuko Donald Trump hari umuyobozi mwiza wakabayoboye inshuro ya kabiri, kubera yuko ikintu aje gukora aje kurwana inyungu nyamwinshi za rubanda rusanzwe rw'abanyamerika. Hakaba ariyo mpamvu ari guhabwa amahirwe menshi yuko yayobora inshuro ya kabiri igihugu cya Amerika. Reka tubitege amaso turebe izava muri ano matora y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri mwaka wa 2024. Nongeye kubashimira mwe mwakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa inyunganizi wajya muri comment ubundi ukatwandikira. Nongeye kubashimira, ibiganiro byacu nakagaruka.